Musaisa mwendwani na ukethia ingi na uthocha nthini wa kilungu cha amuka twisani ya unenania ni saa ile itilikite ndatika 15 na nyenita wa Caroline Mweni wa Muteti chongo cha muthana wa montheti that nena nisia undu Kenya yendeye tambelile maundu makonetie budget tuke maunduni makonetie mauta tuthiku ya skulu ni tukulie iboko ni sia ilo tungwa skulu siana ile sina dreadlocks ni sia ile kwitikilwa skulu kana bethe tupa ili hata maundu ange tunena nisia mthani wa monthi ni maundu makonetie ibande otundu twisi pena ndo mate ya Kenya mumwite Somali mumwite Ethiopia onandhita Burundi mebandhi ya Kenya lakini kuisilanzi tailite andasuni makwatite ibandi ndi ya Kenya yende yata Musaisa mwenda yuni yokulo yitu ya umonde natuitha tuyo sosungio nambani ya ili itatokenda imwe itano kana mitandao ni yitu ya mikumu kanilia ngalikoni ya Facebook ni Mutongoi TV ngalikoni ya YouTube ni Mutongoi TV /FM official ni na udhocha kulie kulo yaku kana utume uwoni waku ni titha indi tuyusungia nito Caroline Mweni wa Muteti na tina Mweni ine natumunenge ndatika tukethie na indi tita kwa nanga ndatika tilika nthini wa unenania witu wa umonde wakili. Yes, Carol. Wa mkata. Na mkanesa. Ni mwima. Sia nikenda tambelile kilungu. Kwa siaisia alama matusiaisie na matuithukisie kioko chomundi nienda umukethia na ndia sia mwathoche nikenda mwitho mwina itu kwambia mpaka mwiso aundu Carol wa host wasia ithaine winda yaku interact na itu mutukule makulio kana mushe ideas nikwitha kini kipindi kisio na nengi Karoti mubeano ndo cha nthini wa Mutongoi TV. Karibu sana. Asante. Na yuni enda tambelile kindu kicha ibande nundu niki ku affect a Kenya munango na indi tie kithia andu amwe mama uvone maendie soko kutoka kia Michael na methi wa mainena na enendi kana ndola methi ya soko nusu na ama mome umite ndi Ethiopia na indi umwe wa ainena na isi onandwa ukona ku in the streets aingi moni ma Ethiopia lakini mena ibande sia Kenya na wo mwene ile sia nye mwene ndi kwata kibande kiu I had to pay kana na lasimikie kwebangili 15 nikenda ngwate chao kibande na masoka nge masi ona uko na maitembe yako umena ibande sia Kenya na dha maina sio nimetele kuikwata kini kindu kiutelemia nienda mbia na kwa seni nuloni wete situ hapa nita wa James Kathili wakili na nienda tuambisio wau Karo wa weta na ndia siatilili kila chona nasia kanawi mundu wa Kenya na sana elawi na miaka 18 na kwambata ni kindu cheto kibandi National Identification Card na alama hivyo wabube kindu kitu wa birth certificate siya na situ nkenda withia yunoto ndio kwa na birth certificate kana even birth notification kindu kiko na kana wasiiwe Kenya na wea ni ya Kenya penzi ya ile kana sio ile itona uko utwikiria wewe mundu wa Kenya ziemwe ni kusiai wa Kenya so you are citizen by birth na we citizen by birth kana kusiawa ukitaka kuati mpaka miaka 18 yabika uka apply ukanewa kibandi na pia pe kuitwa we citizen wa Kenya by registration ukethia ni woka huo mundu muimata kwa ndu wa Kenya na be mitalatala ile tumiawa nikenda wa apply uvetiwe nikenda wisotwikithwa mu Kenya kuni ni usioto ambisi about point number 2 mundu wa Kenya ulawi na kibandi nitha aitumika kwika maundu maingi na sana maundu ma unyuvani tundi mwaka utukite tu ni mwaka wa unyuvani mundu lo katumika nulawi na kibandi tundi wina kibandi mutona kuiandikithia ta mkonia kula na wina kibandi pe rights ila utono kwa tata mundu wa Kenya wivya nutona kuandikwa nutona kwika utona ka biashara kupa tena ni restrictions kukwira mundu ena kibandi cha Kenya kuna advantage nene na yimi kenda miamse kana misungie concern ila ya wetwa nikana peandu mekunenga nembesa manewe ibandi kindu jambe ni mubya mundu andu ni journalists mana ndiye matobwa mana cha ukiendeye na hicho nasia no usoto kwa mana journalist tutupe sindu mwenda amukosa tutesi na nikindu ki I don't know ondo ndo kikati nikindu cha ile ukiwa na kitonya kuwete thina tundu etham ni ndo nyothi ngeyandikithia kana ni raia wa US kana ni mu America
ndaninga ningilie kumi yunga twika no niko ni Trump kula kini kindu cha ile utuma cha muno ana ndu tutesi nawo na tutesi ni meanata na ini sikenya yuni kundu kusio kuna wa biashara andu ingi na ku street ni cha masaku na town ingi wenda kama na mundu akakuya ni wa kuma ndhi abana na ile tina thina na kiu lakini agando asuyi ni meonewa mwanya wa utwika ni mama kaamwa atongo imaitu mauni kiu ni kindu cha ile concern kila mundu kiu ni kindu kila mundu ile kwasia pa ni kwa ile osisia na kila ndo nani kwasia kanani kumya udhudhu eda babyao na wona muna ndiye mwezi babyao and my investigations DCI na mibele ngiyo ndechambe ni maile kwatia chanzo cia sindui na gapi andu mana confess ya makazi ni na ibiengilie kumi andu azuma maile tumikata alameta protected witnesses ukethia fine ni woswa na ndewa lakini ni wo kutumika nikaenda atoni maimala ndo amatumia nikaenda withi andu angi meunewa chao nimeonewa ibandi tumbuje kama nene wandu waje mabana ba Ethiopia, Somalia and ma Ethiopia and ma Somali na and ma Burundi na and ma Uganda na ma Tanzania onateka zaidi ando ingi kwa na Nigeria tukevya musuye ko na hivi ya decision ila tukwika in terms of utongoi first ni word fulani hiyo ando ma Ethiopia maka hii makanewo kega the majority in a particular word ni sima kwivyo kuna word MCA ni mu Ethiopia na ndena roots pa Kenya na ndena roots katika andu maitu lakini ile yitambio sumbi kwa ni foreigners wakili ninekulyo watu tabya mundu no akwate kwitha mu Kenya through kuyandikithia oyo mundu mwima twa team Kenya lakini through registration not wake mu Kenya the way ando amakuya mekwika mayende ona kuyandikithia lakini lilikana hii maiko tumianzela ya ilite Nundo takiwasa 15,000 Kenya shillings unya ini kendo na kibandi cha Kenya. Paone besile to ilanzia sitikili kati. Pauba yesi itibongwe na asia hii. Pauba yesi ile tonzi ile siati woni katiba. Ati kwenda ku yake ya Michael wenda isi ni syndicate. And in fact andasuma ma registration ni maile kuatiwa. Tundu pe form nziasi ya quick registration. Wale ambia kwisila Minister of Foreign Affairs nikenda wivye ni wisikie either unite Ethiopia ni wisikie kana kwa kweli mundu wako ya Ethiopia timu kola atiki ngendelea atiki na ende abika through to Islam Ministry of Foreign Affairs nikenda wike registration of course immigration never may involved na ni process either clear the data with any captured in the system with wana mundu esa kwatia karo esio tuika mukenya ndi ni kwasia okio mwaka 2018 apply na ibika 2020 application yake yetikilwa na ane wa kibande na ni siniwa kibande cha kunengeta with kina limitation wani wa kibande cha miaka 5 kana kibande cha milele kuikala Kenya kwa ukimekwika ni legal nicho na ECA by this registration is a formal government process kingime kwika banu kola na ni kindu cha ile kuatiwa onde ala mose taiba ndi makamba kwendini on top of tiko kwendini matungo ko mailo tungo ko tundu tikwenda tiso sumbi kwa ni foreigners na tiyo ile atundo na itu notenda America tuka apply for green card na tujika la kuku lakini moke mati ya mitalatala na kindu cha kwenda kuya backdoor tiende na ulicha mikola ona kuina ma Al-Shabaab na kuina andu na connections na ikunigindho huku kuto natambia ikati ni zaidi to register mu Al-Shabaab na hizo ni watu kenwe MP kana ni mtukie ni MCA kuna no sio ona ekati twasi ama twithukisi kana matwiloele tafadhali ukala wese pya bandu bonenga nangilie ko mingili 20 mundu ane kibande tafadhali nenga na obo kwa idara ya upelelezi nikenda withie kindu kichate wakaro tikisio Department of Immigration ni balukita maundu netasunondo 2027 yes na of course Kenya la makako na kura na la mena ibandi chipobo pao no we so be la Mosomali actually officially ona wa sisiandini wa system mundu zo na kibandi lakini mitala ila yati yawa mundu ose kibandi cha Kenya ndatiwa that means mundu suti mu Kenya tipobo lakini na kibandi cha Kenya na kibandi na no so mwedha mulolongo ni aikata aiko na kura no nela kuna ina continuous registration na no ni registration ya kutwika voter no ila yende kilebe mundu akathia kuita kibandi kilo kwenda no kibandi umileke ningi ndu mundu wa Kenya ndu ne wo kunekula ndu ne mundu wa kunakula najua na kila kina dhinene kanai twanenga ndu matema Kenya mwanya wa utunyupia no
aketha kwati maundwa kana kate maundu ma tongoi na ni level cionthe kwa ndama immigration I think kindu chuta leo kiumania na tuyasia ondanu ma siasa likilila hii alame po na although ange no kwitha ne me uthi maeta kwa ikenda moko mongelela no see you never know mundu ni kwitha kama import lakini Kenyans ma goodwill ni twailolea na kindu chu na alame involved ni mailo kwatwa bato wako tini kenda maka face the law. Wow. Tulike mondo ni makonetie fuel crisis. Yeah. Diesel. Nyejuni nyo mwingali nijo mairuta bia diesel na petrol kila kitu mekaa muno ni tao iyo diesel ni the yena shilingi 10 petrol wa the na ngotoleli 0.2 shillings 0.2 tisena ni mangotole kana isu ni sumuni kugamba diesel I think mangotole na mangotole na maine so bikia shilingi with the tita no bolo lakini ko banolwa. Karo my take on this kana kilondo no weta na ni weta ta mundu wa Kenya ni weta ta mukuni wa biashara ni weta ta mundu tumia mauta ni kana andoma Kenya already ni makuita muhiyo muito etha no lilikana ila mauta mo kie mamba all of a sudden na mamba ta muno ila yatumia andoma enda kwa streetin nundu wa maundu mauta kwitha mamba tite andu mewie ni mamba ni mabini watundu mamba tete na shilingi ni what is ni 40 kana ni 30 whether mauta nani mambata na kilungu kinene na hiyo expectation ila yaibone kana aundu mambatie masio kendi lakini la matungiwe ndi matungwa banini na pe mundu ne uye ndiye ndo wete sito ake lakini no MP ungi waangalia alama ta asoma ni sino sionga yetu tutetheze withie tunyubo mundu tono nyubo mundu tono tumia akili asiai mwilaumu chao na ndo aingi mulalamika muingali Yusikaro yusu ni argument tense yotundu one pai mundu tatumia fuel product one kwacha ulote na ngali notumie ngali utumie kamota notumie katuktuk na isindusi wande situmia mauta na at the end of the day cost ya living na cost ya mauta ibalukila mwenende ona ibalukila mwenende ngali tundu mwenende ngali mwamba te mauta ayamba mauta ayamba te tho bekati na kindu chonze kikabalukila mundu akawaida so kila mundu no affect it aya icha kele kuthesya mauta na mangotelele nota ndisi kana it's like nota kuvuthia andu it's a drop in the sea ona you don't even yani mangotelele in this economy mangote na kuuni kindu kita na atethia mundu wa nthi na etha pe undu silikali itonya tutungia mauta ukethia yuti ku ya 190 with ya ni twatetheka tundu maisha pe pala mapikite na yukila mundu wa kawaida kwenda nukethia yu maisha ndeongelela muyonge so that is very insignificant wasisia tumoda twingi batu tumia ni diesel bayo tumia diesel na tungi tutumia petrol ko with ya yu andasu maina atetheka na onangi wanena muwa mayasio na tiwe make anything tundo na twa mwambate zeno izo no mulea lakini wanatwa ambate tu ineso bikie ko I think udhudhu ni kanai silikali kula pe undu to na ikatuka theo muno lakini you next time nikabaje kalobale ku mangotelele is tundo pe binatamba tiwe na shilingi 40 you to no thesha mangotelele ata either 40 ndo thesha na 30 with you no ati alone wale the wambate tene kumi lakini ona hii the yene na 10 bob itaeleza the yangi lakini serikali ndeti ye siastima ngali siastima tumotatu stima ni zobe kindu karokita wa transition by the time it is or twika it was yes siastima tundu jungalila nina ndise nyambo tikathos takatuya tithos sio ndisi amuta sikipa tundu just ni both CC within kana maybe mass ende you see it or so to me petrol nikenda mundu akegwe in the wrong world isi utumia petrol na diesel basi sisi kibo bandu ba stima nienda ndi tu dosa ngali akwa no wiye yo ndo tia electronic this no feel impact ngali na dina mina even 1 year and now the transition ni kwa yebidi to that electronic na indi na kuyu no wiki ya mauta no sipe kindu kita wa government policies na planning forward planning tunua like vision 2030 in a county pe kindu kita wa county integrated development plan ukethia ni kindu cha mipango ya miaka 5 who is a country
nitaeleza na long term plan about undu transit kuma kutumia maybe ngalisia mauta kwingalisia stima. In the meantime ando nimaeleza me questions tondo tukase yue ndaimu ka wasi ya stima in the first place so iko and I hope after that wasi ya stima no stima ndo kwa kawamba tu igenda with the sio kwa toni sio lakini na imbesa nengi undu weta ela winangalia kuno dio zose ngalini kenda wo ya stima ko still onatwe kalata for the next miaka mingi with yangalisia mauta no sio mbingi la si utumika ko kwambatia kwa mauta muthembo sina kutheyasya na mangotele uzu wathoza mangoteleli next week matwa namba cia shilingi 3 kuza it's andano kakinomo kito tho kiano tho mauta no thei mangoteleli wow tulike maskuluni atongoi kevathukani mana icie indiscipline na unrest ndini wa maskulu ni singebie na tisioke kikuo kila weawa ithene ngulilika toyawa kwata matu ukalicha moko na by the time moko ate matu ni wakumana nesa watho iboko wethe mwalimu zui muone hapa I think ona yuma tukwa ithete neta abato wako isoko uketha wona mwalimu soko ona we mutumani nyaku waile kwepita undu kwenuka mwalimu sindaka kuone banades nyanona ona siana isemba kwanza yakethio mwalimu soko sijui ni mambo ni imechange to digital to analog lakini nao ikulio ni kiboko kitungo sukulu with your daughter esioka kuonete unaona vile tichali nitandika mikono Karo, that is a debate yesu ni kana se ni interesting lakini basically hindi mina kengu sungia ni sasa icha ile utungwa that would be my conclusion lakini ende kasia indiscipline school pesi ndumbinge muno si uchangia kindu cha mbeno isiana cha keli mwalimu cha katatu na siai na cha kana ni environment na nongu sasa kana ona kanisa pia hiyo ndeni kuna ndo ni factors mbingi na ndo ingine uchangia katika indiscipline school lakini twasie part ya musiai na ya mwalimu Karo undu wela undu mwakuna wana ithita kunanga wambe wenyu ni kwitha musi kana kaika like community na ite onana komana musiai ni twathukia musiai apite na hindi tuyendea ndiko as to train siana itwike slaves lakini pe mutuo witu na pe discipline la yevabo ningulilika na yiwe ni moms aingele me say that pe nyakolonzi aite na pai mainyangi naendo ngaithi wajuni niendee nai pubunga kwanza kethia umwangu ata nangu na nangailia kama kosanga thi utabinya kwa ni kaungi lakini nowadays ona musei ukoma na gano kakea we ekakwiko na kaithi utabinya uyona kibeti choka ki uwikana na kana ka kwata dika kone boingi nukona so with as a community tuina a common direction ya unenga siana undu sia ile kwika aya muya woka waetu na muya wo umie na ku western world watu yekana usiana ye ile kwikata kukunwa sele ikala of course pe support mekarongo enda wone na wabe alimu mako na asiana nai tundu kukunwa ta kuna wabe kupengulika na wamba kunwa mutwe nigendo balukende nibika uni mundu tena pe kukuna kwa extreme tape man limu muna mwikangulia tawata ambao zia kambonyo rangi na yuka Wajia kaula ukiti wa bubu but at the end of the day Biblia yasia spare the rod spoil the child I think siana ila tu inasonipikite level ya entitlement ukethia kana kwanza kiwa baiba ndoka pia thimi imagine uketha ni mwalimu munde na ndia kana ikona na kaimbia ndieka no ile abayundo weka aya muyaze siana siele kuisoko nikoma nako kekite moko musuni na kikule utadu the was yukela kawas katona kuwa nikewa kenu kiinya kana kenu kiethe kana kenu kie guardian yukenu kai na wajuta biko ile yazi kwanza nige tuthi na muno tasiai nyini enda ukulia uketha ibatoneka in a regulated manner ekai kiboko kitungwe nyetundu na kini chonda basesiana siapa kumanga fees kwina wo in terms of it's not easy nela na kumbania tuibingwa skulu pesi ndumbingi kuwake kutua ambasika skulu alafu ili utumano yoka kwanza yoka wekalende wiwi yoto nutu ni wa musie
na uyo ulikabu fridge no ya matumbe ma kwa sausages ya kwa na ju ilangwisa ukutunga no nyinga thinga mande imbesa ni be nuke ngukuyanga ya kwa ngutunge school. I think tasei akati na kindu cheto conversation kana asei ni ndeto kwa na ngasia na situ na ala to support you so much about kiboko kipetango nuzi kiboko pe undu kiweta pe undu kiweta nikiweta undu ukethia undu we uni ndonda kiicokewa na kila tikwasia nikana as a community tukwatianie nikenda withie polisi nimezipe kiboko nikenda kana kako kaikasembe polisi kasikate na kuna withie na kanisa ni pastor ni wizipe kiboko nikenda kaikasembe kasikate kuya kwa nikenda ni withie mapepo ingwambi mapepo no nikita kulunga kana nikenda withie no mwalimu ni wizipe kiboko na musei ni wisi withie na yuke konduke kawa kayuka musi ninguke awe ona ingukuongela kingi kaidi polisi kayo na kuwe ningukuongela kingi ba withia ni ta contain siana lakini wona yutwaya siana itesi wo wa kiboko imwao nicho na yukwina so much unrest and a sense of entitlement ona be school ngine lo lokethe mwalimu noende na unena ondu yupatu unena ni na siana ziende na ku exchange to notes na kayo wewe wikata unasikia wewe wacha sasa I think as a community tithe na conversation lakini ndikethene ya musiai ndikethene ya mwalimu eweka eka kila mundu withie ni involved nusibe bindapeka na kama newe kasia ukininguza nitaenda kushtaki polisi ama nitaenda kwa children's office nusi asumate part of the conversation with yake ndu ni chalela kina solve problem lakini kaeleza kesi uona na tinwapa ona na dhiu wasiana kwanza nindo nothinga batini ona niendazi ona police station vile thana iboko kana kaendete ikatika kamba bakuno ile nikenda yukaithi nuthi alafu ona relatives nuthi relatives itwana ngasiana withi kana kako ina kapanishika isemba kwa andi ayo uso ikalapa mwana ona relatives wakili sana matukana kunipembele silo muno tiko ngwasia karo yani wethi yake la sini weto staff room ona kondwine kosa lakini mwalimu unaitwa staff room with this staff room wisu pa yo kutani yani wethi ya iboko sietwe na we mo kithia bundu ikosa tube ya Bunsen burner we kunona tube yani wethi ya weto staff room nitainde nayo yani sijataka with you delete lakini enda sokoni wethi la mwalimu aigote ya mwanafunzi na wanafunzi saizo na yake italama headset education wadi kama ukwaza mwadhukiwe this time round nino mumadhukianziani niwe sikaro tiku utwana kwasa lakini sinduile one hiyo inanena na munyanya unge wakwa no uno mundu munene now is over 30 aimbia to date akoni wasimunethe akanyala yani ini ethe sitha neza neka exactly ni chao neva nakosa lakini matukuone nono kunia kana simu onaka ya mawasa na dhisa ino so ulikuwa unasema nini aya yakani wetu kingi na tundo ni omusei na kuwa omusei karo ona mbizio na siana saa skuli ni bige bandu wethi ani ukati ya alimu kwezi nombi ziwe eka mwogote anakweso koni that level of discipline na position ya mwalimu yethani ya eti wendi na alimu aingi by the way in support of kiboko nondu itakitio kumaemea tumewalemea so meaza ni sawa ye siana tundu na kemtio mundu tundu pe undu tono likamuno siana ikamuuma ikamuikata kwa yase siekwe kwa kai ekaisiana si kati na kila ngwase ni eka kila mundu very involved pe katuke pe mwalimu woni wako na angi mayo kuna na pe kundu kumokwa sei kutekwa na chukila ni sinikana ai nititha na thina na sei yenge sana ma tukuni ndukakite kana I think no relevant na school si ndukakite kana ku makekala na mathina mo mabibi ma school mo and it is men in discipline payuno matejo momekale lakini maike sol kilila sindu situ na kila ngwe na ku challenge asi pia nikana on top of kivoko mbona nitikuwa na makosa meko kwa isiana na tuyi correct na tuyiweta kaiwa maseno sawa kaendeo na nenge atika kwa mwana osu esathi akethana na mwalimu wena wo yes no ko thanu kutapite na nduku yugwa na maybe ni wethi we kosane watuma musi yoka neni yo mwalimu nae eza ukukunia post au eza ukukuna na uni ndibe isa wetu thina ukuna wakitai wakuibanisi ona kono otoko asema kwa byo kindu kibina ogokili wetewe mwana ena mio muongo akonwa ni mwalimu nondu wawo ona kuta musindo ema ufili lakini nyene ndo ipo kwa itongo skulu lakini utwatwikane to makuna
By the way, either ni usio ngethia mwana ni wezi ewa ni mwalimu eno lete kiboko ikosa yunda yetu ngile kwetu akiboko eka kukunwa. It's true. Ochua wetai tina sesia na ikuno tanyamu kana ikakunota mwalimu suna waitu wa nyuza bangi lakini pena regulation pena abese fine ini punishment lakini uithie kana ikesi kiboko na kiboko kiwo na ikilunga asiendo mbingi waile etwa staff room ukethia with the little tundu staff room whether iboko siki tati kuitabanga wako na yibe alimu angina mendete na uma yasio as long as you were watu livia ndugu hai mwalimu mo kusoma je CRI ose kiboko watu bani chao yes exactly with for you know when you go there supulu we alert yes you are alert you are alert no if you we see either we na discipline sio duka koma na kiboko kindu je atwe nyinda kwa ndia kunanga tundu no ndie makosani ndo ambe yabo either ikukatene ni ukatundu no kiboko ina kikite yes na wewe hapo pe utuma nu betanga wai in fact na Biblia ya hapo utuma nu betanga wai kiboko exactly nyenye no so na twana tuketa wa meeting tukaisa sasa na sasa nini nomba mapinga sikulu meteka meeting ume 1 2 3 ndienda kina ki na weka utapigwa. It's true. Kana kweza kwa mwalimu wako ni yesimu wa Enrique Tom wake ndothies by the way kana kaithukia sukulu kathukia bana kathukia sukulu yes nikendo yuko ni andumi homeschools wagwi kana niuliza muzi yu onawethela mwana na simunene nzio kuteu mwasi ona mwalimu nogenda yu kana na mwalimu emuguthie yes exactly na kingi ngwenda pia kuguzia tutauma kipcha maundu masiana nundu the nature of society la twinayo tena siana single parents pia tena siana parents who are separated na you say yangi twana ngasiana tundu either maybe we are separated na kana iko kabalani ndienda ukapanish karo kaisemba kula kwinya nuzetika laimu na kinya tundu na endo kone thani musio ike kana ithia mundu muthuku muno kawikale ba mwana aya etha kana ke na inya na ikakosa ayenda kupanish kaisemba koke baba na utundu akwenda omethia yutio muona nyinyi musio siana isuki so in the process siana itu siana ngiaba pandi ni okwikanisia kuine smart nendo tuthio sei onether we separated no sio critical on a discipline yakana etha katue na inya na ikoka find out it's not for the tiki size kila mwana chona inya kana find out chao kitumiuma kuya tundu kana at the end of the day no kaka etha ikingiki ukuna nungi ukuna waninya ungi waetwe kwako kuno usiona nuthio ni is a challenging topic lakini you can cooperate na kuansure kana discipline yakana ni etha ye sawa wakili no tuitikana kana na kwa alimu anasi mea mwana anashindia tu kulia mwacha apige huyo nikenda abindie kana mwalimu no wako yewe muthoku ngote nende yo shule nitanona no mwalimu mwili on the even tu mwa school ni mwoka na imwambe yo suka alimu kato topic na kwa jeni musiai aye ya mwana unasoma na kana etha ilo na nona ko kwanza kana na keta kosa na kile binda mwana osu aya muka isukulu kato topic yeti sio waete na isi basically na si asie yingi ni omusie niyo twananga tundu etha kana ikoga kasi andadi unajua mwalimu alinichapa akachapa alafu kwanza kia mami pole wacha ulichapa wapi huyu mwalimu nitaonana naye kana kawa keki ya beba waka na kaya ile isa ukitu ni mwalimu ona mabindanga koka ukukenga mwalimu no keki undu hata nesa ukeka na onera we na issue twase you kana ikakuiwe no ithi andangi manda yuta nuse taume mabindanga tiza na patience uzani we no mobisini twibike bwango so myo mwalimu no yike lozi na kana ladies ukethia abo abikabuno yambo kumya suka ino no mombisi no sio onetha no confront mwalimu kana etha no weta comment ya mwalimu kana kwako tapepekiwa ilikuwa hivyo sawa itakuja shule nijue ni manecha ukiendeye nikaenda wathi school okela uisomina na mwalimu ndukoko katabia ukoke nilikuwa na mwalimu na ituitikila nile kila watabwa ika uzindu kaine somana na ni wake ni witikila nile na mwalimu kana next time kaiko wakwilela mwalimu kana kwambia unajua mwalimu ninye naye mwembe wa kwanza na glasi na mtumani kana kakona mwalimu mpa hiyo kwenda kuiza katabia nenda kwambia aikwekwa hata yuno ni wandabia kana kwa niende no munzi wako tudisio kulwe nikaize mwe no mwalimu langu kuna no na of course high school so tukiza mwalimu amwe na ndwe kienesa kwanza yutu ngwenda ukunwa we imagine kaona makula kwa mwalimu kwa musiai na niwe ona wemena kila kitu mao kunwa it's true
ni mubeano ndo topic iso na nini si ola wethukise no gwete okindu tucoke maundu ma politics. Yep. Nitonete atongo ikauta me mulengo ni wa ulei, me mulengo ni wa serikali na ela me ba ulei me campaign ulei ukethe paiki ngitisi ko ulei masoka ngalikone yenge ya serikali mendo otone ondo ne serikali tete utambu ulei lakini yuthe nani mauma serikali ni makila nilianga likoengi yu mambe yo tutabia hii uthuku abala metwe yu twisengai na bando tuyo ya sio nanona na yutu aba ikindu kingi taki yundo akangalikwe kila ki otuma tuye kala na kupate na like wiki why ndu mo ba ukaze kila tete tuye kaba ene ngitiyonete for example the former deputy president serikali ni for so long lakini oyu nuko bwe serikali lakini labo ngama anene na nende amea ene yo serikali lanze pyu tibange to mwiko nona after the impeachment na tuika yunde ndini wa serikali ni mubeano ndo wa ikulu nisungia in 3 layers chambe ni ambisia na unenga nengelekani ni nenga ita not a parable ya ndwele matwanite wewe amayuka mutwana bamwe they are talking nice about each other menena ne sana matwano ithia waungamo kasi ya my beautiful wife my handsome husband madika la maisi akana kambe kakeli kakatatu na hindi yu paika la bandu mozi ya manwa na mwae mwana nitu mitutesi bwendo nduka asya nani ukethiosu wambioneka wambio na zima yuka mayambi yoweta uyizi wa mumbe tolongi ngombe usani wai asiyise netu na ngombe sema sasa bikita tu asiyina na ngombe either whether the husband or the wife sio bikita tu ngombe pe bindala maundu mai maseo na tundu pe kindu mwetikilanite muyuka bamwe kindu chuma ile za makikuye mukaende na mwatha na differences mwikisoti as a family na mwatha na pedha na thine nyonde mwathuku tundu you are part of a package twist point ya mbe kuna atumia parable ya keli ni pasa kana siasa sia Kenya thinola munene tithana values principles kana kindu kilando maungamia ukethia yuta line ina ya uteti manifesto yitu ya 1 2 3 in the US niti that is Democrats maungamia chao niti that is Republicans maungamia chao in the UK we have conservatives alang ndisi meta yani niti that is kuila tela na musundu wa Democrats in the US niti that is this is what they advocate for kabama me pro life ani meta me pro life yani beba basikie lakini karo siasa sia Kenya pai principles ni tuungame yani tuungane tuzo vizilikali tazo serikali hizo na tujisi tazo baze yake na utumbi tu kila mundu aina idea tuyambia ukiti hapo point number 3 nao ni kuka kusungia that particular one either twasi mulengo wa UDA na niweta with respect to both sides either mambisi bamwe mwatwa na mwetha na mutwano ya UDA moka mwatwa ipasya twetikila na tamunenga unibandi na mwaendesia kindu chambe what were your principles ni manifesto myao mwetikilanite na yu chao kiutuma wasi ina umapa na kangalingi na yu umanga mundu ya tuota kila kipetu hithi ya chui kana mundu ume ni mwatwanite after kusiasia na siano na yu ni wadhiwa kwa hata mundu ume ongi na mwambia kuumangoya yu chao kiutuma wiwa different yupa awe utai different wipa ya uwe thina ni kwitha tuina kindu cheta principles aya chakeli pe kindu kita wa kwa party democracy ukethia ni mtu anya kusolve siendo within the political party kana within the mulengo fulani etha mundu nde kwenda kina ni waile kuunga makasi ai kindi kwenda let us solve it within here one of kindu kimene ndeye mundu tasifuna wasi sifuna maambio mubetana audio mwaza ndithi ti stokwani abamba katise itikilana mundu pe kindu kilama pe the principle they are political party was standing for lakini andu ange ni siange no ndume na I say this with a lot of respect ni political opportunists wasiangaliwe ya ingalini ende na there uthanu ka uyuka ngalingi na nigenda within we justify kana no kwata time sio ni wa microphone
uyambi yaza ulwa yamazukite no yambi yaza ni withini na atwapo uni ni simuno and it's not about una atwapo na ni simuno it's a question of you are seeking for relevance out here ko kilanga asa ni kanai as we look for leadership no sio with any tisi and more kilama yuta nendo challenge as we go forward no nando ma UDA it can remain with the UDM even after 2027 election kana ipo tuka kindu kingi no we the na siasa sia Kenya mutation mutate ikatuka kimbatulia ikatuka kinyu and you know it is in the process of the same thing so are we going to mutate and say something else aya and I'm a united opposition me na principle kana me na manifesto peke ndo maungamia matona basi this is it nikenda mungu ayumangali aende ngali yenge we are say I associate myself with this. Now, within the developed democracies, with the amundu kuisautuika ni umamulengo wa Democrats and the Republic. Pevina, mokitania kila mundu, other Republicans mokitania puma shape, nundu umesikila maungamia, lakini wa Kenya politics, kukui stand, kukui manifesto, kukui anything, kila kipo ni populist approach. With you na pano na tuende na tukabaluka na ni mwele kwatia unaona like in America ila itaota Kamala Harris ilo no kitia kibila ati wani Joe Biden no message pombo maende lakini makwati yabu wewe ona Barack Obama ba utundu make Barack Obama ndunda yadona kazi yenye na muti yadani ende kwa Republicans hapana so Republicans kukilanga zakaro dhina siasa sia Kenya ni kuza my principles na mundu ayuka mulengo ngino baile kwa katwelese we ba yai unia boniki na tu ye ba yai ila monkie ma to thingize boy you yenda ukababa mutu thingize bangi punde either why part of the architect of a system that is failing how do we trust that you will not come and architect another one to fail kuno ngwenda uthi bitu karotu kuliandwa makulio miocho tundi yumondo abikayu kalaba bikio kona governor ni muhima no ni wathanu bakuma kuya kwa UDA aza ni walinda diwe nenenge tiwe tokwa ni icho kitumie tatu wapo it happened ndo nenge irungu kangata iyo ndo mie dadiche ye okay nana dij editwe kwa UDA for some time lakini numie UDA alikaku kwa ulei na nenge owainena no ambe yoto lomuti serikali asia kwanza kindu kecha affordable housing kile kudhakinengeto priority ndino serikali ya Kenya kwanza lakini yu eona mbesa ile itubika hapo saile kwitha inenganwe sike free education bandi ya Kenya remember that guy has been there now ile mandise ndoma housing levy I part of that he was championing for that when I envision a situation kana maundu on this will change na ma change how do they deal with it kila na weta na ningo tungilila siasa itena a principle we stand for this from the beginning to the end niti that is nima affordable housing yani ukenda with uyambia nini siwe mundu affordable houses then do affordable housing tuyena kuiwaki nikenda wizo tutabe either waambia na affordable housing nicha ukitumia wachabu walikabu adhibange even free education twas pre-secondary education even wasi either free na babi kabandu penge me kwasa ito tukaibanyusu waza yini umia ya nyusu wazi ya free yumi banyusu niki tutenda ndo mena principles nikenda you tuka judge based on kana are you able to stand with your principles kila kingi na ti utona weta policies ya Kenya pia ndo ingine that are involved even ni kwenda change sindu sia affordable housing please you can lobby the national government through members of parliament ikenda with pay mu wabu tukithia change like finance bill ndio kite ni maeleo kama kasi nao ti dhuthia ma MPs mekiat tumbe kuunga makitani na kunena muno it will not change things yani sindu grounds i change okay yep tusoke maundu ni mawiti yep ni tunonie some ando ni maiti we na mabwa lakini makita ku hold wa hospitali ni wa thika level 5 or level 4 hospital nende kuituka ma hold to buno ndo akwithi wa shayo yudu kuma ndikuiba na maili to kwitha mebu ona ibatingi nisi atete kiesi na siana sio ikwete na masiyiwe hospitali no tunondo mayibite mbesa onangene masia we ithekio chasha ona tikele wana tikisi nesa ona eti atwe manage thukumata muthana ni wa yo PS muthoni
ulani mwandiki munene bovyane wa witwa mwanendi ICA actually yushane ndise ubangie we register and immediately starts working. The whole question about Kenyans indike kwitwa SHA mayukielewa kiethuko mata ne waise CHPs ko yandwani ne maende no mundi siando yundi kule ko ya ngaliko ne sia the like Kiambu County kuna CHPs mekwele siando kindu chambo thembosu and how do they take it na you and them isa uthe kana nondo for them they feel SHA is not working. Asante karo makuli ala wina mumunde kwa maseo asante chambe nienda asathinu lati dhana we in government ama in governance ni kuitha kana muya wa public participation ndutumia the principle of public participation nditumika hii ni kumaanisha hata lili kindu chambe Minister of Health kana mubia wa uiti mailela mathi wene binda ya upanga mitalatala ya uvi across the country maeleti yandu yoshani chao tundu sindu nene ara television nini yandu maku ya musimate matona television ona miona maine binda ya kuelewa nimeenda mundu wa umaele sio shani chao uo register hata no benefit hata ku anda ingi yume shao na maidha mese shani chao twambise so there is lack of information. Aya point number 2 and this is the bottom line you know when people to run home with ni kanai SHA ni asilikali masipitali yani masilikali na the only thing and I want to challenge I think ine kwa nitaelotwa wa kotini the only thing karoa ile kwika ni uvyuka ukoona niyo kasi I am registered in SHA either we registered iitwa wamina kuitwa there is security that you are registered puti wa uthi eka silikali ya silikali. Are you getting what I'm saying? Tuombe mundu ume registered. At the end of the day, basis yake si ndini ya silikali. Na mbeza isi endeke silikali. Kuthika level 5, kana level 4, whatever it is. Mwiyati yesha na weyeke andu menuke. Nengi najua ndani registered hii. One, they are not in control of the system. Akana siukar. Ndi hati sibitali ni James. Na hii sibitali ndi registered. Na iitwa ndi hapoa. Kuna hapoa na ile inuka. Kila mtu endeke nini proof kana ni registered. Be in control of system, whether it is down, whether it is up, whether it's malfunctioning, isutivo dhina wako ni registered na ni registered ni na ile kuitwa kwa kila mtu enda ukulia mwanda amu ma detain because that is unlawful detention in a facility yanda ba mundu ni wani detain methana monza kana methana ya 10 ukandika nondombe kaleba against my will na yimbesa siebo you think na mundu ni mo kukaroni wakatombo I'm trying to say ni tabia ndo muno onindo no matabia kana security ni kana you are registered na we registered kwa Mpesa tini we Mpesa ona musundu no nenete akaza wiwe kati no ile kuito no yinuka na hiyo na nini atawata ateti maitu na kila mundu iya mundu that registered na we adhiwa yiitwa after that matakitali akanaina ndo mena ukaanza kuiwa tundu ndo compensate value ya mundu ukometa mana lakini okili not abethe yao ngusaniso sia shanondo yundi to landa kitali mutenondo wenda yitie mundu actually ndabwa baba yo mundu nokie ena emergency maybe akwatambanga kwenzi yani ni wethe ndakitali ni wamuita lakini nono ndakitali tabe kila mekwenda nyene nako ita lakini ndio nokanda ibitwa nono maybe others on my register SHA kana the process of SHA kuthukumithio kwa iko na maswali ningu kwatia na ningu itikilana naku to a large extent but nice either mundu muto muthia ka proof kana ni register punde na ukewa you are registered ningu details ibo na ni wale kuita of course nipo utwika nanda kitali no wewe ningu tio mundu awe atakwazi ningu ndio wakili lakini mbona tama wakili no toka hatu kwa thukuma mundu na wewe yini thukuma ni instructed maybe ni county government kana national government kana particular insurance na mundu sindi muthukuma we awakithela na nditiwa ndia ndwa mundu tundu ni na security kana baya na ndwa ngeso kwata kila kingi you maybe pethe na policy ya kwase kana eva mundu ni weka la bandu matukumeana na ate muthasie mundu SHA mainaiba mundu ni wailo skata SHA ikamunenga compensation ta mundu wakiwa bandu kana ku delay process yake. Thank you. Nendo kule ya mudia na hino tutambia nondo nini sikilo no likile mondo moda no tia wo kili utu moteti kana nata ikulo Edwin Sifuna nani weyo atangasia kana linda mwananchi ni kukwata na United I can't commit alternative government kana no the United opposition ikaenda ndo maelewe onesa
nona ngwata niyo sutekasia matunda 2027 nienda kwasia one ningiti opinion tu nengana ngwata niyo isu ikeva wibo ni ikwata na undu ma propose ite ni usia matunda maingi muno 2027 that's a fact by the way makali wakwata na undu proposed ni the at shift maundoni ma politics tundu linda mwananchi wasedi na it's a movement in followers pia united our opposition it's a movement no na movement kwa asweli makali wakwata no with now they have like 3/4 of the population that is hoping but challenge ila wibona ni watu kuikulia we remain optimistic lakini is it possible, is it workable ikatwanyika tundu tina history pia bala tumete na ni bala tumete iba tumatu sisi yo tutomo ndiba karona au le alama tuiloelete andawa sisi andama linda mwananchi united opposition most pay ingi muno moni metwite ni mama kedha masumbe kite twasyo uketha nao ni binda yakwa most of them ani weto kikwa ndaya andwa undu no tutabya kana me tayari kunywa umo does it mean that tundu tonete in the past mayuko na mayika bantu maitilikana na kila mundu waithi ipinda 1992 I think we had Kenneth Matiba and was it Mwai Kibaki and I think Raila also was there na nisi andwas undu opposition yo kite ni mo kite yosa lakini mo kama naikana matuma moja sinda kwa una mwa na sia makakwata na mbaka matunda ya maingi lakini kulyo ni mukakwata na hiyo challenge lango manenga nikanai andoma Kenya ni asiai kwata nai na kila kingi utanaamina karo zoi makato ni formula yiba ya kunyuba flag bearer nizima andoma Kenya ingi mona hata makengo yitu like region yiji to ya kukamba nizuti na our kingpin ningitu yu region yiji tu na kingpin nitienda tele tishua ndaka rigi wa out in a process so the idiota region tukai involve wa no kwata that challenge na kila ndo miaza uitu ya ndo maenda adu mundu asifuna angemaenda anu ndo Matiangi angemaenda anu ndo wa Munyoro angemaenda anu ndo His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kwa uwi tikawusika hata yuta supporters nikaenda with the flag bearer never identified tundu tayo makuusika ai wito atiwa tukasia hapana tusobye kaitu kwa mundu wisi osongea sei wena onzeo no ikasia matunda lakini mainvolve Gachagua wani wake bibi kwa 2027 Gachagua kama ruka natiko imwe nondo masane madela thank you 2027 yetu si wakili na no tuwe wili kwa mundu ni mauteti yo wendo yenda kibila kima thank you so much Karo kwa alama tuilole 2027 ngetha ndipo ya wathimo wandu mama sako nikaenda ni matongwese mbungeni ya Senate ta senator wa Masaku na kwa yu ni tuisika na pe senator la wibo na kila ni dhandi asia ndaya ono Biblia ya asia ndaya ni newe alama elite kula wibo anawe ndaya asia ke na inewe binda ya uthukuma na ila titha tane wa mwanya wa kwicha interview ngaete mathangu makwa kwi andu ma Masaku nikenda ni mathukuma mbungeni ya Senate ta senator wa Masaku pe andu mana asia kana ni ku nikenda noneke bandu ni nyugo ni tuike kindu lakini kila ngwenda makikisha nikana Karo I will be in the ballot running for the Senate seat Masaku na ibidawi ya bikango kanele senike tundu nondukumite in a devolved unit for miaka 10 kwa utuwe kama ina war na went ni na war na ni mundu wa Masaku but I do this with respect and regard to other contestants tundu nze together tu yengi nebidawi ya bika tukoka tuyelese lakini nengi ndia ndu ingulite ngetha ndikata na natwika senator ngetha ni wakili in fact maseneta ala mevabaya wendete mawakili ndo naona onale tunaene kwa ni wa Munyoro ma andala mana kwa hiyo ya Orengo chu anatuwe senator juni governor wewe ya Professor Ojienda senator wa Kisumu wai maanzo wa Makueni no wakili kwa uma wakili ni mwasi wa senator mwitu na bikabuti kwa ai mundu James Kathili if you to wish all the best thank you tuenda 2027 yuko okay that tukuita niti usanga tukuita senator kana wakili yupitata we wish you all the best thank you Karo thank you so much mundu akoka asante ekando ngia musaisa mwendo mubeo nake nundu wa kwithiwa indi twambe yo tenewe lakini watambanya na itu ngina tweka vilingi twasoma mathangu twathika memeni twasokethia TV nini twaminia kilungu cha muka
ni kuendea ivinde sio mthani wa mundi nyeni twa Caroline Mweno Muteti na tithia na ingi nthini wa vilingi wa mauvo mwendoni wa saa 1 kwa